मड़ादार चारुकना में पुर मेहरी सलाम सरबत हाँ शरफंदश में हर जगह हर कुछ में जिंद मानो अशबा मरची में गपकना बलूचिस्तान रोड एक्सीडेंट बाबत पाकिस्तानी कब्जे बलूचिस्तान तह हर साल 6,000 अच्छी बगैर 8,000 मरदम तहना रोड एक्सीडेंट मेरीते मगरबी बलूचिस्तान सीस्तान बलूचिस्तान तह हर साल 1,436 मरदम रोड एक्सीडेंट मेरीते ये रोड एक्सीडेंट पर्चे बनते हैं आया रियासत वती नाअहलियाँ या के नाबूदियाँ या हमारा पार्लियामेंट के असम्बली शोतगा आया नहीं दूरचारी नहीं या आया नहीं नाअहली तो गुश्त कुर्त कने या हमारा ड्राइवर आनी है कि बसे था नशा करना या कि रेस करना या कि बसाना ओवरलोड सामान जना या तो कुछ कुछ कने हमारा सवारी आनी है कि सवारी बसे तो का निश्चित गाँ गिंदगा के बसे ड्राइवर बियर वर गए गिंदगा के बसे ड्राइवर नशे करने गए गिंदगा के बसे ड्राइवर दूमी ड्राइवर आ रहा जस्ट स्पीड क्रॉसिंग खातरा स्पीड देगा तो बसार ओवर स्पीड करने गए थे भला हेच न वश गए कि मना चिकार गुड़ाई हमें दुरान चीज़ें जाने के तरह मरुचि की वीडियो में गप करना शरफंदा इंसान वह कि जंगल दरख्त गुड़ाई थी ज़िंदगी आसान करने के खातिर एक ज़िंदगी तरतीब देने के खातिर बाद रवायात जोड़ करता कौमा होती रवायत जोड़ करता मजहब जोड़ बूता या कि दिगा अच्छे डिसिप्लिन जोड़ बूता कि आ मुल्क जोड़ बूता कि आ मर्दम होती ज़िंदगी आसान पकना तो ज़िंदगी सफ़र दीमा बहुत कुर्त पकना थे हमें रंगा बाद रियासत जोड़ बूता भले हमारा रियासत कि दूमी रियासत सिर्फ कब्ज़ा को दूमी रियासत कानूनी जोड़ करता आ रियासत तरक्की अरा हिजबर माना नदारा आ रियासत मर्दमाना हिजबर माना नदारा हमें बड़े मस्तरी मिसाल हमेशा कि वह दिखे अंग्रेज़ आतगा गुड़े अंग्रेज़ बोलाने बड़े कोहानी लापाना देर तो अफ़गानिस्तान पर चमने बॉर्डर तक रोडाना ये आतर बढ़ता क्या उससे अफ़गानिस्तान अहम मरुचि बांध पंजाबी खातर ग्वादर के हम बूता गुड़ा ग्वादर रोड बिछाने के खातर एक रोड तालान करने के खातर या ग्वादर मिडल ईस्ट एक कॉरिडोर एक सीपे के ये नाम है सड़क में गेटवे जोड़ी का ना गुड़ा आई नामा हूँ बाद चलो लांची कारिबू वगैरह को दिखे मुल्का हूँ सरो पेटा लें भले बलूच ज़िंदगी को जाउश्ता था बलूच एक स्टेट लेसिंग कौमी बलूच स्टेट नहीं बलूच पाकिस्तान था भी बीते या बलूच ईरान था भी बीते बलूच स्टेट नहीं और पाकिस्तान वह चुशी स्टेट ही नहीं कि आई कानून निसर मर्दम ज़िंदगी कुर्त पे कहाँ आई कानून निसर मर्दम होती जिंदा सेफ कुर्त पे कहाँ बलूच स्टेट के नहीं इसते गुड़ बलूच बाद जिम्मेदारी वती बाँ हमारी जिम्मेदारी के बलूचारा वत करना कपनते हर होती ज़िंदगी आर होती एजुकेशन आर होती जनावर बच्चा रही आर उतर रियासत जिंदे जोर मुजालमी बच्चा रही आर तो वतर दुज़म बच्चा रही आर होती बिजनेस वत करनी आर होती कौम होती राज होती मजहब हर चीज़ दिफा देमा बरग वत करनी बलूचिस्तान था पाकिस्तानी वती गोश्तगिन रपोटे हमारा रपोटे था कि पाकिस्तान वत जन गए थे हमारा रपोटन हंसते हज़ारन में गपाऊँ कि आ शाहराहानी सर मुर्तगा पंजगूर था खुजदार था बल्लो नगोर था जामुरान था बुलेद था गिचके था एवड़े जगह हर मेतगानी था लाश कपगाया हिचुशी बलूचिस्तान तक गेसे नीसते कि आ उदा एक जहगी एक मर्दमी एक्सीडेंट न मुर्ता भले पाकिस्तानी जिंदे रपोर्ट को शगें कि साल 8,000 मर्दम बलूचिस्तान था रोड एक्सीडेंट मेरी थे उड़ीशी मतलब कि 10 साल ये था 9,60,000 मर्दमा चगेश रोड एक्सीडेंट मेरी थे हर वक्त कि एक रोड एक्सीडेंट भी थे गुड़ा शमी सही पार्टियाँ था एक मर्दमी असम्बली के तो एक जज्बाती तकरीर करते पता होती किस्सा आमद एयर करते पता ही थे किस्सा हलास ए वस्ता न आ इंतज़ार आए कि हमारो ऊँचा कि एक माँ से उती जहगार उती सूर्य पोच्चा नहीं गिर वस्ता सूर्य सोहरा नहीं गिर वस्ता कराची दीम द आगु सूर्य सोहरा अवार गुती गुहारो गुआरदा करी लाशा उती माँ से पादन दी में इरबीते कुड़ा नू एक जज्बाती तकरीर पात के इसी जिम्मेवार क्या
یا بی این پی مینگل ہے یا بی این پی عوامی ہے یا نیشنل پارٹی ہے سربراہ ایک اپن نزانہ ایک ملک کے ترقی دے گے خاطرہ آئیے روڈ تالان کنک سکا بات ضروری ہیں بلوچ ڈیمان چشمہ ای نہیں نبود تک شما آرش پاکستان آزاد بکنی بدئی بلوچ ہمیں کو شکائیں کہ شما ہما کا پانا وقت جاتا کہ ما اسمبلی نے ہما کاراں کنا ہما کاراں پورا بکنی پاکستان آترہ گلگ میں یہ ندارا کہ پاکستان ایک انچے ملک کی کہ ای ہفتہ دو 5 سال تھا نہ وتی ایک روڈ جوڑ کرت کو نہ کہ وتی اس گٹر لائن جوڑ کرت کو بلے ہما بلوچ کے شوتا کہ ہم اسمبلی تا بلوچستان نندو کی مردمانی یا بلوچانی زندگی آسائش کنا آئین گوشک مامیشہ کہ مارش ناہار گور کو چر ریاستی جبران بچہ رنا ای نامہ دیاں ای شناخت دیاں مرچی ہما بلوچ تننے خاطر میں رگائیں انچوش کہ میں پیسرا بہت رندہ گوشتا کہ میں پارٹی کے اتر کامپرس پارٹی گوشاں آنی کرا چوشی انفراسٹرکچر نیستیں آنی کرا چوشی منصوبہ نیستیں کہ میں 40 سال بعد 50 سال بعد وتی پارٹی آرہ یا وتی قوم آرہ وتی ملک آرہ یا بلوچستان آرہ میں کجام جاگہ سر کرت کرنتے ہیں یعنی کار صرف وتی پارٹی نہیں حاطرانو بجنے گا پشیں کہ بلوچستان تا حالت انچو آتگاں کہ بلوچستان ہمیں جوڑ بوتے کہ منسٹر کیا پاکستان جوڑ کرنا پاکستان مننا پاکستان منسٹر باں بلے پتہ ہم منسٹر ڈسٹرکٹ منسٹر باں اگاں ایگریکلچر منسٹر واجہ اسد اللہ بلوچ ایگریکلچر منسٹر ہیں بلے آئی ہوتی سجے انرجیاں پنجگور سر جاں اگر واجہ ڈاکٹر عبد المالک ہیلتھ منسٹر ہیں ہیلتھ منسٹر بلوچستان ہے گئے بلے آئی فوکس وتی جگہ بھی پرچہ منا منی ملکہ چھے منی جاگہ چھے اوٹ دے گی ہیں لیڈرشپی ویژن ہما وحدہ گندگ بیتے ہیں کہ آ لیڈر ہوتی 50 سال بعد آو کے نسل وابطہ سوچیتے ہیں اگر مرچی ڈاکٹر عبد المالک اختر مینگل اسد اللہ بلوچ اور ایندگا بلوچ قوم دوست یا پشتون قوم دوست نزانہ کہ بلوچستان تہا روڈ کمی سببا انچو مردم میں رگائیں اگر نزانہ کہ بلوچستان تہا روڈ حالت سکت ضروری ہیں گوڑا لیڈرشپی ہے ایچ صورت تک قابل بود کرت نہ کنا اگر ہاں اگر زانا اور مرچی کے دورے تا ایک سخت مضبوط قدم نزور کے پرچے شاہراہ اسرا کم از کم پولی ہمیں روڈ کے ہستے کم از کم پولیس بھی اچھی پولیس کہ آپ 50 کلدار پتہ بسر علامہ دا بلے ہمیں پولیس سرکاری قانون جوڑ بھی کہ بس چے ای رفتار اچھے گیشتے شد کرت نکاں بلے باسانی روگ سبب بس وتی مالک وطاں اور ریاست تا رگو میں چیزاں کارنے اور بلوچ پارلیمنٹ صرف جذباتی تقریریں 4 روز سوگ اور سہریں پٹ چکے بندگے حاطر آ ماں سے دردم پورا کرت نکاں کہ آئی ورنہ بچہ نو انجینئر فارغ کرتا وتی سورے پچا نہیں گرے کے خاطر رہو گا بوتا آئی لاش احتائی پادانی دی مہیر بوتا دومی نمگا مکائیں کہ جست پد نے پولیس نے یا کہ ہائی وے انسرا روڈا نسرا ریاست داتیں روڈ وہ یک لینے بلے لہتیں لاپرواہیاں ڈرائیورانی بلوچستان تہا ڈرائیوران ما ود دستا کہ آ شپ دراجی خاطر وتی ہمیں لمحہ مومنٹ انجوائے کرنے کے خاطر کہ موتی سفر وش کرنے کے خاطر راہاں بیر ورام بوتا اور ہمیں بیر ورگانی سبب اچھے 5 لاش یکی لوگا شتا ہما ماسا پا ارمانے وام کرتا ہمسائے گاں چھے چندہ کرتا زر جمع کرتا وتی زہگ و نشار دیم داتا گاں کراچی ہے کہ آئین علاج بیتے ہیں اور چیزیں وحدہ تک شن زندگی رسی اشن جانے درد کٹی تے اشن بیماری دور کہتے ہیں بلے ڈرائیور ہے اسپیڈ روگے خاطرہ اسپیڈ روگے خاطر ہمیشہ کہ میں دومی ڈرائیورہ شکست دیں ہوتی بروتن تاب دیں پر میں لمحہ ہی خوشی واسطہ دومیارہ کم پیش دار کے خاطر ادھا 5 مردمانی لاش چاہے اسپتال روگے بوگے چاہے بجایا قبرستان شوتا کا سر بوتا گا مروچی میں روڈ ایکسیڈنٹ نام اسرا ہزارہ نام ایر بوتا قبرستان آباداں شک روڈ ایکسیڈنٹ قبرستان آباداں علاقہ ہانی تھا مرد سانحہ سوراب سانحہ اتل سانحہ پروم سانحہ کلات سانحہ عاشق چنچو سانحہ 8000 مردم اگر سالانہ میری بلوچستان تھا گوڑا لکم کے کساسا 10 سال تا مردم میری تھے اگر 10 لاکھ بلوچ قوم بچاری نے بھی تھے ہمیں قوم پرست پارٹی شر بچاریں کرت کنا اگر ہمیں قوم پرست پارٹی دیکھ تلواریں نہ جنا بلوچستان ہمیں مرگ کے نیوٹریشن کمی سر بو گیا ہمیں مرگ کے روڈ ایکسیڈنٹ بو گیا ہمیں مرگ کے منشیات سر بو گئیں ہمیں مرگ کے ریاست شکن گائیں ہمیں مرگ کے جان بوجھ کر قدرتی آپات نہیں مگپا نو ہما مر کے ریاست نزوریاں نہیں سرا یا کہ وتی جندے لائلمیاں نہیں سرا بو گائیں کڑ ہمیں مرکاں بیداراں بلوچ آبادی 10 سال تہا 50 لاکھ زندگی سیف بود کرت کاں اگر ہنو میں بیچاراں دنیا تا بلوچ مستریں قومان چیزانک بھی بل انچو باہر بانگیں کہ وتی جندے سرزمین سرا اقلیت تہا شمار بو گائیں سیمبی گپے تو کہتے ہیں سواریاں نہیں
ایک اپ راستے یہ کہ بسانی مالک چا انسان نہیں جب جایا چا سواریاں نہیں جاگا اما اوزار آنا مثلا تیل آن سر پانچ چیز کے ایران کہتے ہیں بلے تیل آ رہا گیشتر اہمیت دیتے ہیں ہر بس یہ چیرا بس ایک کساس ٹینکی جوڑ کرتا کہ ایک اپا سرکار ہوں صحیح ہیں ایک اپا پولیس ہوں صحیح ہیں ایک اپا دراہیں نشتے کے عام مردم صحیح ہیں کہ بسانی چیرا ہم چکیں بلائیں ٹینکی ماں کرتا کہ ٹینکی تیل ماں کنا تیلانی سر مردم نندارے نا ویسا مردم بمبے سر نشتہ شپنجگور تربت کراچی اچھے یک دومی جاگہ ہر ہو گئیں بلے میں خاموش ہوں. اسی طرح میں ایک پروگرام کرتا کہ پیسر مفتی ہے گو آرتے گا کہ مارا دوستان چھ گیشتر نقصان ہمیشہ دیتا کہ منا چکار یا ترا چکار گندگاؤں کہ بس اسپیڈ مانچی بس دستا ویڈیو شور پیش دار گاؤں کہ باقی 140 رہا ہو گئیں وہ پتہ فخر ایسا رہا کہ تا فوٹو کشے گئیں تھی کہ ماں 140 بس رہا ہو گئیں چھے تو دی شوت کورت نہ کہیں اسپیڈ 140 بلے نشتے کے پاسنجر ہچ نگوشی تھے کہ منا چکار. مروچی کی زمانہ کا تو گندے کہ موبائل ٹیمبے یا تو ویڈیو چارن یا یک دستے تو گوشائیں تو گپ کرنے گئے تھے ہمیں چوئی اور گمان نبی ہمیں چوئی اور توفیق نبی تھے کہ ایک ہیڈ فون بزوری تو گوشا بے کنتے ہیں. بلوچستان تہج شنگے سے نیستے کہ بس ایکسیڈنٹ اچھی آئی گے سے چراغ نمورتگاں بلش روڈ ایکسیڈنٹ اچھی بسان چی ابید انچے گیس بوتگاں کہ آپ پورا آچ لگتا آ 12 مردم 15 مردم آس و انگر بوتگاں ہمیں بسے تہا سوستگاں پرچے کی بسانی چالا ڈیزل بوتا پیٹرول بوتا اما نوشے کہ پیٹرول کارا بند بکنے مانا نوشے کہ ڈیزل کارا بند بکنے بلے عام اب ایسے تھا کہ مسافرانہ کم از کم انسان جاگی اہمیت بدئی انسان را انچوش و در گرے کرایہ گیش کنے روٹاں بدل کنے بلے اب ایسے تھا کہ انسان نشتا ایر آچے وڑی چیز انچو کے خطرناک یہ چیز پیٹرول مان مکنے اگر ریاست یہ چیزیں آواریں اور اما پاسنجر آواریں یا کہ میت کے مردم آواریں یا مسیحت مولاہوں زانگیں چیزیں آواریں ہچ نہ گوشگیں درا ای بلوچے جنوسائیڈ یا کوڑا وار بنگوں. دیکھیں ایک چیز کہتے ہیں کہ پرسنل گاڑیاں نہیں سر ایکسیڈنٹ ذاتی گاڑیاں نہیں سر ایکسیڈنٹ میتا کا نہیں تھا کوچ کا نہیں تھا پکنک کا نہیں تھا بازار نہیں تھا یہ انچی گاڑیاں کسی چمنا آرت گئیں چاہے پاکستان آرت گئیں بلے مروچی کی گاڑی کی گیشتر ہستا یہ درہائیں گاڑیاں نا سیٹ بیلٹ ہستا یہ درہائیں گاڑیاں نا ایئر ڈراپ ہستا بلے میں ورنہ میں مردم ہمیں بساں کے سواراں ہمیں گاڑیاں کے سواراں پرسنل گاڑیاں نہیں سر چاہے ماسو گوہاراں یا گونڈو آں یا کہ ٹوہے نا یہ کدی گمان نہ کرنا کہ میں سیٹ بیلٹ آؤں بے بنداں بلکہ بعض مردم ہمیں تنی کسی تک ہمیں سیٹ بیلٹ بندے کے واسطہ معیار کا ہمیں سیٹ بیلٹ چچو مردمانی زندگی بچاریں تا موٹر سائیکلانی سر سواری مردم ہیلمٹ اے آتے رہا کہ ہیلمٹ کیسا رہا کہ کس نہ کنا گئے تھے مطلب ہما چیز کے چیزیں واسطہ جوڑ بوتا آئی نہ کنا گنو کی بلے ماں آئی کنگارا گنو کی سرپد باں منگو ہمیں گپا ہوتی مروچی کی گپا حلاس کنا کہ بائدیں پارلیمانی ممبر بائدیں بیوروکریسی بائدیں مسیحت ملا بائدیں عام سواری یا کہ بس ڈرائیور کم از کم وہ رویہ نہیں تھا بدلی بیاراں کم از کم انسانی زندگی کے ایئر 50 مردم کو ایک ڈاکٹر ایک انجینئر قومانی سرمایہ آیا پر صرف چند اسپیڈنگ کے خاطرہ یا کہ وہ 5-10 ہے کہ مر ساری رسی نام رسی ہے کہ 500 گیشتر رسی پمیشی خاطرہ انچو زندگی آرہا زوال مکنا پرچہ کہ بس ان مشین ہر چیز کی اسپیڈ برے تو روتے ہیں مردوں میں کمال نہیں